MP jong Shalong Dr. Ricky Ejesengkan Rapha ada kajing tho sha Vice Chancellor jong Nehu Professor PS Shukla hakabade bakajing long jingman jong ka school ba kabadan Shalong hakan kajing tho nakalang Dr. Ricky pen kan mau bakan ke University Lasdang bala tay kanam ta kajing bit kajing biang bakajing mentoy jong ki rilum jong ka thai stay lam mingi pat menta par kalong kajing mentoy na kamta ka jala meklaya namar ba kwi pat ki state ni ka jala ki layo ke jong ki University Hendrai kalong pat kabas ngosi, pat kabas ngaudia banyo bagi buat penyat jokan di university. Kele ban klet, ikan di kajing shisha, baka di kajing mentoy, lan di basang ikan di kajing mentoy, jong kipai rilum jokan di kajela. Ikan di la banyo haka bere buat jeng Thungkam Thungjam, haka di kisngi ki beradab. Kam tak mea kajing Thungkam kalong kini kai lan di yakin nang teaching staff. Dr. Ki ulah kedau baki babun, ki Trai Muluk, ki belang qualified lan di ki belabiang banyo. Ya ki kam ki jam kim simla yo satya bat ka university kam simla pek na kam ta ka jing mentor ke jongki kam ta ha ka beri ba kam ta na kalyang jong MP ula kentu yo vice chancellor ba umri ban klet ba ki kam ki jam de men yo so de ki try muluk la kalong kini kai la ni ki nong teaching staff Dr. Singkan ula angru ba ye kini ki kam Thungkam Thungjam de ba pendan kam be de ka internal exam klam pendan kam ne kam da sim ki centralized policy ma kan di ka de ka ba le ru agi pat ki University ke beton hipat ki jela. Susu Dr. Ki ula angru bakadan shibun ki Samla. Ki bela apply land ki bela pan ban bu ki dukan hapo university dan hapo kampus ke university hendai nak lang ki ber penyak jo ki Nehu ki mesti melapai setia ya kata ka jeng pan dan ke jengan kam ke jongki. Kumta nak lang jong MP ula kentu ya vice chancellor boleh ban pek ban khmi ba ya ke jengan kam ke try muluk ba di ban ai Shuai ki namar la thawi kan ke university nan la sangi kan university na ka banta ki try muluk